刚刚阿妈讲的，然后阿妈你先讲一段就好，然后阿妈你就用绑架阿美语讲，然后讲完到一段再请阿妈帮我们讲，稍微解释中文这样。好，谢谢。阿妈，那你等下就看我的东西，这样比较自然。好，然后阿妈，那我还是讲一下，然后你就帮我用绑架回答。阿妈，那你先帮我们讲一下你的名字，然后你在哪里出生，然后爸爸妈妈是在哪里的，这样一点点来没关系，不用紧张。Ngai ho kamo mitngilai, kako itabalo ngai ko sobot numako, upancah kako, o sobot sa numako, tolopolo iraku 6, tangasa imatini pitopolo iraku 5, no mihsaan aku imatini, ngai ho kamo mitngilai, nanumamang kako mitsudat, kako cilinga, uina sa numako, cikateng han linga karteng, umama sa numako, cibudai karo, kumama numako, tinyai to sakabiabiao, kumama nunyam. 放轻松，你刚刚有点紧张。再一次好不好？就自然的聊天。好。放轻松没关系，我们都可以剪接，就像在唱歌这样。好。妈，我紧张啊！好，那帮我讲一下自我介绍名字。好，ngai ho kamo mitngilai, kako cilinga linga karteng, cikateng hangko inako, umama sani cibudai karo, umihsaan usobot numakoe, tolopolo iraku 6, tangasa imatini, umihsaan akoe, pitopolo iraku 5, no mihsaan ako, hatiraw. 阿妈都有讲到。阿妈，那帮我们，刚刚阿妈是讲了她的名字跟父母的名字，然后那个36岁到75岁是。要稍微翻译一下。他刚才讲的就是说我是某某人，然后我就是纯粹是太巴兰的人，然后我的妈妈就是巴丁拉瓦，我的爸爸就是也是邻居啦，父母也是很近，所以从小就是太巴兰这边的这个孩子，他是这样介绍他自己。阿妈，那请问你就是李老？出生就是在这边。李道的。父母都是李道的，母亲就是在现在住的地方，因为爸爸是被招的吧，爸爸是杨德军义演的舅舅。好，所以很近那边而已。好，那你就用绑架帮我们讲，没关系。就是你出生就是李老。Rumah itu. 妈，你出生的地方。No, mahal dia ni. Ayan aja. Hai, apabila kamu merekaka. Hai. No, betul tu. Hai. Kami usubot ni ina niam. 6 kami sakakai u babahe, sakatusa babahe, sakatulo kako babahe to, sasisaba sakako tutsai painai, si kate han, makat ikoye inyen to, inyen ikoye milareu mapatay, ta sisaba sakako cikaniwan, o
dan sana itu amarasang kira nasawa ako to bainayan sa sisawa sani babahe cikating han sa sisawa sani sasawa ay ci panay anem kami malakaka usubot sininanyam hatira kami anem mitsudar satu kami usakaka aye cai pitsudar ko kakak ako dan sami padang tu ina mi sakuri pakan tukulong sakatusae mahanto karadada mahayano kawas no mokwe kakuyo no mokwe akatyang haw larinik han wa san ilarinik to kiliman tunu ina ira to ala atunu ina awe kya kawas maaraw teka araw kya kawas sananay ti ala atuni ina niam pasaldak sahan salan saan santahnay milariw kiran mi ukaka ako lawa dan kako sato sakatulo mitsudat kako mi simaw to saba mi ala kako to saba mi baba san simawon ko saba san sa ina nomako mi mamah kami mikirim kami tu bunga sa pekan tamuanan san si ina no niam aci aman niam kisore mi simaw to saba alahan mitsudat san usi inava sanay kako iukuye kya saba ko ci kaniw hananay ira-ira kya mangits to masurapan gira kang haw ira ko ipaw tinay nay talo tainyan mitsudar yo ukeran ko tong sie ako paang satu may adi kan te fan adi pabli sare pabli anak ko kya saba ako mantuan san away ko cucu matira 你会一直想拿着挥它，我要拿起来，不好看。你拿卢布好。mi han kako kira ada mi peh 好不好？我现在放这里。好。你就拿着卢布。好。可以吗？因为我怕拍会有声音。有声音有。peh san kumihan gawa。有声音有。地震哎。地震演练。是地震的广告。所以马赛克这个还好，还是要把它放这样，我怕它磨到。它那个就是自然在那边把它挡住最好。是啊。对，这不会磨到。我家防灾日不是9月21号。这样。这个17，然后21中秋节可以。所以谁都可以哦，那我就继续了。好，我们刚刚讲到。继续。好。ay sakatusa to amihsaan kako mavana to aninci kulini sa tuhya aluparan tao pinaluma to marahmay sa pakan to sava san makmo kako mapiking itini mavukil to ni katpo o akong to sa kabiyaw ci karunamo ci akong kami lidungay takonan iluma kakoy hanira mangis kako tiat kako mavana mavukil to ni katval itira ilarinik no aropala sakuran no luma sa satu kako picudat liang keye kako cai picudat maduka tini mahaan itini kamay mapiking liang keye kako cai picudat uma ana sa kabanaan away kabanaan ako to suda to nika cai pa por kusinsi takuanan to nika cai picudat cai piliuci mapol kiso sa ikasaan pacar ko pihya ko tira isinsi micudat sa ihepan tungangan utirang
tira sama usuyai kako ri itiu kako mitsudat sudatan ko nga namo marataray cima san tiu tisang tia san tira wai atumo cibungsing ubainayan atumo maratar ciraraka sanai tiimin sa cira pakawalahan tunusin si cira na itswa ayat niam awai kununiam kawalah hatira kono pitsudat haununiam itia yo aninci mipie satue mipie to kako ala satu pie censo mabuke to mitsudat kami kako mapana ko tao numako nikabukila ko matira pie santangasa mipie kako hatira kono pitsudat numako嗨。所以给他休息。好，阿妈等我一下，等我一段。阿妈刚才说的，他们兄弟姐妹有6个，其中1个是男的，本来有2个男的，可是身体不好就生病了，就这样走，所以剩余的就是那6个姐妹，一个弟弟了，是这样。然后在我小的时候到学校读书，毕竟那个时候生活很困难，所以我的阿嬷、我的妈妈就一直到外面，很奇怪自己不种地瓜，就是去捡人家挖的地瓜，还有剩下的那小的那种地瓜。他们还是去那边捡别人不要的地瓜，是因为妈妈跟阿嬷常常这样出去捡这些，所以呢，妈妈就说：“那你的弟弟妹妹，你要到学校的时候，你就带着弟弟到学校。”结果我背着弟弟，带着妹妹到学校，那个时候总是会饿了，弟弟就吵得哭了，因为肚子饿了。还好那个时候有那个义包，我有5个同学就是义包的孩子，他听到我的弟弟哭了，他们可能也知道说他肚子饿了，所以他们就回去拿他们家里的那个饭，就把它作为饭团。可是那个饭是有一点带着锅巴那种饭，他给我做成饭团给我弟弟吃，结果我弟弟饱了，他就这样安静，我就可以继续读书。后来有的时候，因为毕竟家里没有什么东西好吃弟弟又有一天弟弟也是怎么样的肚子饿了，然后我就想，我就看看，也不是我们的狮子这样，是别人邻居的那个狮子树啦。他说那边有红的，我就去那边摘，因为我背着弟弟去摘那个狮子，结果我从上面掉下来，连弟弟也掉下来。那个时候红毛狮子。不是毛狮子，就是这么大的狮子一般的狮子。一般的狮子，他说爬上去去摘，结果他跟弟弟掉下来了，因为他背着弟弟去，然后弟弟也受伤了，他说我手也断掉了，嘴巴也被勾到受伤了。当时跌倒的时候，我也是昏了，不知道人事。是因为我弟弟可能一直哭，然后有隔壁的阿公，听到了，什么声音在那边一直哭，结果那个阿公看到我们在那里，可能他说当时的我都不知道这样了，他可能就把我扶起来到我家里让我休息。当我到休息之后，我才醒来，才知道说，我是怎么样子，那个时候手都受伤了，怎么样，就是这么苦的生活中就是这样子，随便去找东西给弟弟吃，为了让弟弟饱，才这样发生这样的事情。所以以前都没有好好去读书，可
可是人家到毕业的时候，老师也不会说，你没有好好读书，没有常常休息，那你留级好了，老师也不给我留级，一样也跟人家常常读书的人毕业，我也跟着一样，跟他们一样有领到毕业证书，所以那个时候老师就是这么样的，可能就是这样的爱我疼我，我虽然没有好好读书，我也一样领到毕业证书，童年的生活就是这样，是阿嬷刚才讲的就是这样。好嘞，阿嬷，那我会问一些问题，然后阿嬷如果可以帮我翻译的，就再用绑架回答。bicara nak kusuma tinir san horam hana ko nak sumi tinir ta so ra ka chao ka ko san。阿嬷，所以你从小在这边长大，你是念太棒国小？嗨。那阿嬷刚刚有提到她是阿嬷你是几年生的？35年。36。36年制。那时候女生上学是跟男生都可以上学吗？就是。我们都男女一起上课，都一起上课，就女生妈妈不会说女生就不要。没有，都是男生女生都一起上课。但是可是位置也不是一起坐了，就是男一排，你的这样一排，我们好像有4排吧，都是这样。因为当时我们在那个时候刚好有一个义胞来这边嘛，在太巴郎。一包就是外省人的扣留到，那个不叫扣留，他们来到我们学校住，然后刚好丰滨路在开垦嘛，他们就是在那边工作，所以他们住的地方就是在太保，那个时候叫富田国小，北富国小，东西南北富国小。所以阿嬷你们如果是阿嬷是36岁，阿嬷是36年生，阿嬷是33年，我们差3岁。差3岁。那阿嬷你们那时候上学的时候啊，是读书6年吗？还是几年可以毕业？6年。6年。也是6年。读到6年。阿嬷等于说你们出生的时候，爸爸妈妈讲日文。那我们的爸爸妈妈都讲日文。然后后来就我们就念那个国语的嘛。然后念书的时候都是念中文。对，我们就念中文的。那个时候很简单啦，老师教的就是去上学，好，来读书。好像都很简单的。我们念的都是这样的。去上学来上学。那阿嬷你们那时候去上课讲中文会不会很难？也是很难啊。有注音啊，有注音就会呀。教我们。那时候念书对你们来说是好玩的呢，还是辛苦的？还是去学校可能会害怕被老师骂，还是什么？也是很多同学在学校嘛，所以觉得也是很好玩的。一旦上课的时候，那个时候老师教的好像很难啊，也会很怕老师啊。等下老师问我们，他教的是什么？其实老师那个时候教的非常简单，他就是上面下面啊，左边啊右边啊，向后转啊什么，他都是教这些。刚刚开始的时候。然后他就叫我们背那个波波摸波，还有数字啊，叫我们背。有的时候背到10，再过几天又背到20，一直这样慢慢这样背。可是我们也是觉得好难。好难。好难哦。像你们这样从安亲班开始，到幼稚园，这样，我们都没有。差不多7、8岁了，就把我们带到学校读书，然后，那个时候很多也
也是很多朋友都是自己乡村的人嘛，也是很好玩。小学吗？小学有了吗？那时候还没谈恋爱啦，不知道什么谈恋爱。破烂烂的衣服。破烂烂的衣服。因为我听到很多阿嬷你们都可能要带着弟弟妹妹去上学，对不对？对。那阿嬷家是因为我听到以前是很多都要养牛，所以常常不能去上课。是阿嬷家里会有这样的情况吗？Mahal kiso mi pagkantulong sa kami. Isito, ay mahal to. Hai, agapit sudah, puyang sisiaw, sa kuama. Pagkantulong sa to. Ai. 都有啦，我们那个时代几乎都是这样。农忙时期的时候，他们就开始工作了，那牛就交给小孩子这样。所以我们常常不到学校，就是为了要放牛才会这样子。因为那个时候都是要用牛工作，这一户不是只有一头牛呢，5、6头这样。好多。所以那个时候养牛也是很辛苦。所以在我的时代，每次牵着5、6头牛这样去，很不方便。所以我有时候我就想啊，不要回家了，就过夜好了，就留在山上小屋这里过夜就好。所以我常常以前看牛，我都会在山上过夜。好歹沙劳跟我的山上都有那种，都会看到自己的乡村嘛，就觉得好像没有什么好怕。阿嬷刚刚说她是排行老几啊？老三。上面是两个姐姐。就是她刚才讲的第二个姐姐身体不好，她好像说被鬼附着，她爸爸妈妈都不知道，我就是没有看到啦。突然她在那个床底哭声就在床底，奇怪她怎么会跑？其实小孩子还不会爬，她是怎么去的？所以老人家就会想说啊，她是被鬼附着，才把她抱在那里，他就把她抱出来这样子。那是她的第二姐，所以二姐的身体比较虚弱。好，阿嬷，那我们因为我等一下想要问就是关于米嘎达富，因为阿嬷她前面有2个姐姐嘛，但是她米嘎达富阿公进来嘛，那前面2个姐姐呢？2个前面2个，比如说米嘎达富这个爸，在过去那个。等一下。Hai, hai masa kaiing to kami malakaka maaraw tunu ina kunikaw kaiing kami atatulo awaya hingga tatusa usaba mikadavo giso hani ina niam ko sakakaay lauta kiso san usakatusay amikadavo to hao kiso hai sakakaka ko tatusa nian sakatolo cilinga ko ay luma nunamo sang takuana i sakakaan ako hai sakako masakay inge mi usay kako 3年2年 tira i Taiwan mi nalay 1年 tira ci yan Siburiay姐姐你lui kuimang Sibutsun tira sakako mapahar taca sato pemipi nalay ako pi ya mi saydang mi ya itu budoy mi sanga malakay inge sawat satu kagu itiray mi pariw to malapariw to pare satu kami usay seliusay to ay madeng tu kini sa Cina ko kiso hao ko mi pariway tira mi sayang mi niwaniw san hai hanan ako
masoboto sitiato ku ina ewe tu saba-sabae iloma satu ku ina kako satu ku pariwai ira kiana mi sakmutai abai abaki mako suci itu ako kacira hau ku painai malalok mataya kiraan kacira sa mama anako awanam naai ho anako aci matu ketehe mataya sa ira tu kia misio kaya ai tira wai sakabiau to si katimpahah kacira haringa taidang nako antagi suhau dadaya sa sadak sakako si ira yo sa si kyong sa mama sakako sang raai mangdo ewe nudo sakako ha sakako cika hatsu aku nika laricai nya itira sakambi itiri iputar to cekatala raai itira kiraan lepari sato miniwani kita itira jabasan te rau sato kipareo atau ko mi sanga ka koto coko tori sapa coko tiana painai nampong yo hai mi sanga ka koto siutao hese ai mi mising kako mabana mi mising hewe mi sanga kako to siutao mi tae to kire ta sabar satu cira itinie pa coko ini ku coko so maka hai sa arman kana painai mi pariwai tu takwanan te ra mi wanyo tatoro kira mare kirane roma to tipai ma ira hau ka ira san ira kuni haululan aku kiatu cai san konien mi konien to maratakda adiana ni haululan to turuma kira wai nang fuchun tati hayai no hong no mi kwang yu pie nai ra i suking o malatakda itira pikoninan mama ratakda sang sakako ira cian sinfa mi yan piao cia ko madi caira mi cangke caira itira to awai ku lapa re cangke santa tusa yang sa ucai sekamadeu yang sa ci kiong rana ako ngaku matini cikyong han madeu haku radio nira sakaku pacai saku ing nira san sakaku hai maulah kako itia haku nana radio sanuripun ma bana kako matini tirana ya nira mahrateng to hai nuripun kana radio nira delo mate